Ratu selingih sane baktinin titiang. Dani jero bendesa adat sane wangyang titiang. Para ulaman sane kusumayang titiang. Talar ida dane sarang sami semeton sane tresna asihin titiang. Sudurung titiang lantur matur pinihrin Yiring sarang-sarang ngastiti bakti ring ida sang yang widiwasa. Mangda pemargin acara puniki antar. Sida karya sidaning don. Melarapan atuk pengastung karo. Om Swastiastu. Selanturipun, titiang tenjetios, titiang wantah rarama, sang sane ala kirabi, ring rahina kadimangkin. Wastan titiang, igusti ngurahadi pratama. Talar, titiang jagi ngangganin, sang sane ala kirabi ring rahina kadimangkin. Hingga punika okan titiang, igusti Madewijaya. Sane ngajar ring SMA Negeri 1 Blabatoh. Talar, Loh Sari, sane talar ngajar ring SMA Negeri 1 Blabatoh. Ring dinane mangkin, gawenang titiang, upakara metatah miwah wawidi widanan. Saripolah anak mapikuranan. Mungguin edan upakara sanelianan, sampun kerahinin untuk upakara natap sayut penyampi, lan natap pebekalan. Sorene malih aja bos, pacang kelanturang antuk menjauman utawi mendewasan mulih iri kering sideman Karangasem. Pinaka cihna liang manah titiang ring ida dane sarang sami. Sahamang na jangkep yadnya lan gawen titiange. Sane mangkin titiang aturin mangda ida dane sarang sami ledang ngunggahang oga samatra sane sampun kesiagayang. Inggih ida dane sarang sami wantah asa punika pemahbah penyemrama tiang. Bilih wenten makatuna luwih ipun inggihang ring penyemrama utawi atur panamiu titiang sekeluarga nunas geng rena sinampura. Inggih titiang untatin untuk prama santi. Om Santi 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 Om.